basakuze bagiye mu Rwanda basakuze bagiye mu Burundi basakuze kugeza igihe bumvikana ijwi ryabo. Icyo muranyivuga buri gihe. Hanyuma kugira ngo tugere ku cyaro Rurankunda ari nacyo twapfuye mbere. Rurankunda yakoze akazi ke. Igaruka dahari. Igaruka na General Makenga. Rurankunda General Makenga. Buretse gato. M23 yagarutse ryari? Igaruka official ejo bundi. Yari muri 2022. Nibwo M23 yabayeho. Oya, nibwo yagarutse mu bushyashya turutse Bunagana. Igaruka. Iva he? Iva muri 2020. Reka ngusabe ikintu kimwe. Umva ngusabe ikintu kimwe rero habumugisha, sibyo? Kangusabe ikintu kimwe, genda widocumente kuri urugendo cyangwa kuri gikoze cyangwa kuri iyi namba. No. Buretse gato bibaye no. Buretse gato bibaye ubugira kabiri, sibyo? Nyemerera rero, sibyo? Ngusabe siyo space ya nyuma nkoze. Ugende widocumente. Numara kwidocumente. Siko bimeze? Widocumente guki? Kuri ibi bibazo cyangwa kuri intambara muri Kongo ko nta makuru ifite. Iyi ntambara yisase imyaka 5 please. Reka ngusabe. Ukoza amakosa ubugira kabiri, reka nk'umuntu sinkuzi, siko bimeze? Reka ngusabe unyemerere. Siko bimeze? Abantu bataza kukumva nabi. None biraza kugufasha ugende umanze widocumente. Numara kwidocumente uzaza nta cyose ngo umuntu utangira ibitekerezo byawe n'uburenganzira bwawe. Ariko you have no idea n'ukuri. Kandi nyumva. Kandi unyumve. Numara kumenya amakuru uzaza tuganire utangira ibitekerezo byawe biraza kumfasha. Ega niwe cy'umwaka nago biza kwitegereza ngipfuye. Buretse gato. Nyemerera ibyo ngusabye binkorere. Kandi urabukoze. Oya komeza na kibazo. Kuko ntabwo uramutse uje kuvuga ugaterura M23 tukahera 2021 biraza kungora kugira ngo abantu bagutega amatwi. So nyemerera turi kumwe, nyemerera umanze ugende widocumente. Numara kwidocumente it's gonna help you. Birakufasha kandi nawe bizagufasha. Kandi nufata umwanya ukagenda ukabyiga. Ugafata undi mwanya makuru muri iyo myaka 5 maze ukamanza ukidocumente, you will be back here ufite point zifatika. Umbabarire kandi ubinkorere kandi bizagufasha. Urakoze cyane. Kuko niba M23 ubugira kabiri garuka yaraje 2017 wowe ukambwira ko 2020 cyangwa na kabiri uri kumva ko you are missing the point. So biraza abantu baraza kukumva nabi. So mbabarira kandi ubinyemerere mu bwubahe nkubashye, do it for me. All right my people. Who is this woman? Nitaka ko witwa nde? Bigaraba. Fata ijambo. Urakoze cyane. Rero ngiye icyo ngiye kuvuga ni igitekerezo cyanjye. Uko mbyumva nuko mbibona, kese ya Nkunda irimo ibintu by'amayobera matagatifu. Ati kubera iki? Kubera ko ubundi iyo umuntu afunzwe baravuga ngo umuntu arafunzwe afungiye aha n'aha muri gereza n'iyi cyangwa se wenda niba yaba afungiye ijisho ariko bikaba bizwa ahantu afungiye. Nta muntu uzi amakuru ye, njye nabaye mu Rwanda igihe kirekire aho M23 screen chat tab the screen kuri TikTok. Ibyo abantu bagenda bibaza hakabayeho na press conference. Bahamagaza wenda abanyamakuru babara kuri YouTube babara bigenga bakagira ikiganiro bagirana. Abantu bakavuga ati uyu munsi Nkunda yakoze ikiganiro aha naha bakamuvugaho. Barakuba kabiri tap the screen. Barakubira kabiri. Nta n'umuntu uranamwiba n'ifoto wenda ngo
mbonye atambuka ngize gutya ndamubona. Niyo mpamvu uvuga ngo ibintu bye n'amayobera. Umuntu nkuriya pereza nkibaza se ni ukubera wenda umutekano bashobora kubaza kese ye, wenda kuki nta muntu wipena ngo yihare niba ariko nabyita ngo agende abaze ati jewe ndashaka kubonana nawe cyangwa ndashaka kumuvugisha. Kose kuki mubita ibyo byo ni ikosa kubera iki? Uretse gato kubera ko imyaka ibaye myinshi. Ndabaza kubera iki mubyita kwiheba no kwihara? Impamvu nuko nta ataboneka. N'abana uretse gato n'abantu bamwanga cucu bajya kubasura n'imfunga dufite ikicasa abantu bariheba bakajya kuzisura. Kandi buriya uzi ko bisaba abantu bavuga ngo agende ngo ajye gukomeza akomezanye n'abandi pas nécessairement ko wenda nagenda, ariko naho ari tumwumve avuga agira icyo abivugaho, agira icyo avuga kuri politike yahari, tumubone mu itangazamakuru, tumubone kuri kamera, tumwumve. Icyo ni ikintu ngira ngo yaramutse yaje yabone. Guys, two roses kuri TikTok, two roses chat, abantu bakiri mu turoza tubiri please. Nuko tutazi nuko nta muntu yivugaho, nta muntu guys, two roses ndapfuye Godfather. N'ufite n'amakuru, nta makuru y'ibanga kubera ko umuntu nkuriya abibanga. Guys, mwampa amaroza abantu bamenye kese ye, ngo buri wese amenye ngo twatarafunze, niba afunze afungiye aha, afunze kubera impamvu iyi, niba ari muzima aherereye aha n'aha ku mpamvu izi. Kuki abantu bahora bibaza, ugakora space ugakora iyindi nta kintu kigaragara gifatika abantu babona. Niyo mpamvu ngubwira ngo kese yiwe ni amayobera gusa, ntawe ugomba kuyitwaza ngo areke kugira gute gufatanya n'abandi. Ibyo ntabwo byaba urwitwazo. Ariko ku giti cyanjye wenda no ku giti cyiwe, mu by'ukuri je nama yobera ikuriya byakagombye kuba bimera. Jewe ku ruhande rwanjye uko byagombye kumera. Abantu babifungwa, abantu bagira ibyaha, abantu bagira stati runaka, ariko gimwe bikamenyekana ngo umuntu none se birahishe. Amahanga ntabwo azi ko umuntu ari mu Rwanda, mu buryo yagirwa ubwiru agashigwa ahantu, mu buryo ntawe umuvugaho, ntawe umubona. Amahanga arabizi ko ari mu Rwanda kubera iki atagaragara. Kuki atagaragara? Ese iyo gereza yo tubimenye, hari abantu ngo musura bakajya no kumureba uko ameze. Kubera iki aho ari ntawe uhagera? Na president baramusura, bakaudience bakagenda bakamusura. Ibyo rero byo nkubwira ngo umuntu nkuriya umuntu mugabo ararize. Baramuga dore ibyo bimwe barabishoboye no kurira wabona urize. Reka kugira emotion, nta muntu mugabo ugira emotion Kaburinga. None se ko Mobutu yarize we ntiyari umugabo? Comprenez ewe niko ye kurira ni ikimenyetso cy'umugabo. Kuki? Kurira ni ikimenyetso cy'ubugabo. Ese byagenze gute ko naherutse mvuga ngasanga nabaye n'ikimenyetso twagwanganya? Okay, so yo ihangane nta kundi. Ya bibaho nta kundi. Bibaho nta kundi, ihangane wirira. Cira hano.
mwabagito mwabibigwari uziko emosi mufasha umugabo akarira akagenda nibo bagabo dufite barira nk'abagore mwarangiza ngo muzabana abagabo batuye sense wahaguruke gazi. Anyway, so uyu nguyu uje ninde? Papi ni gatiki ndebera papi ni batari yaduyi ni batari ikigarasha ko ntabwo amunohiye. Papi so umunyamakuru wa ntuza wa Ukuri Times. Wabati. Ntabwo ari we. Ntabwo ndikigarasha kandi ndeba tuza zawe ugira zose supporting ari space z'abantu za ngewe wanitiranyije uretse gato ndabanza gucekinga ariko na space z'abaza ni space z'aba mugabo witukuza wirahibye ngaho umanutse ca utegereze kuko natanze content ndabizi baraza gukora nuzo ugenda ugiye gutangira ibitekerezo wabo. Guys mutapinge screen kuri TikTok mari mwabaye mute mwantapinge screen mwantapinge screen kweli TikTok mwantapinge screen. So ngayo nguko ndabakunda matinya kubi urumva mugira umunsi mwiza. This is Godfather. Ni byiza ko mfite abantu muza mukanyere kugabo bwanya ruko mugize emotion mukarira ariko muri gita murakaburiha ariko mujye murira mukomeze murizwe n'ubugwari bwanyu ariko mutari bigwari ntimwakabaye muri ntabwo narize nibimenye network yego nya so ntabwo nari cyo bitwaye ari babo agahinda karakanyagwa urumva ngayo nguko so reka amashimire rero mwakoze cyane ibyashwanye byahishuriwe abaswa mugira umunsi mwiza. This is Godfather ndabakunda ariko matinya kubi ngayo nguko mwakoze cyane. Abantu muri kuri TikTok mwiriwe space nayisoje muza hano tuganire. Guys tap the screen nkene 3 roses chat 3 roses mumpereza amaroza 3 mumpereza uturoza ndapfuye kandi abantu mfite hano kandi abantu mfite